Ino ni thoko ya nyanya ya Nyahururu kaunti ya Laikipia kuria onjoria marauga ni makoretwo magitera hathara nene ni undu wa indo iria mendagia guthuka kumana na kwanikirwo riua. Ona mafuri twagura mafuri macio macoka magatuika kindu hatari ni gukorwo ni marahia ni riua na ifuri riu hari ifuri rimwe riumaga 2,800 na tariu uguo uria turakorwo tukiendia gutire na wira tondu andu amwe menja aria angi methiinie koguo tuinukaga tutari na kindu. Na riria mutumia arendia nyanya haha no ngi arendia haria mbeca irategerwo kuu koguo mutumia uyu gukinyirwo ni kibau kirakorwo kihinya muno na muno kungikorwo ni kuraura ni ukuona andu maguragira nja andu aguku ri nao ni kuhinyirika marahinyirika. Onjoria magiteta waki wa kahora wa thoko iria irakuo undu uria utumite kugia na muhatikano munene. Mafuli hizi za wamama tukikuja na mziko tumebeba mafuli naanguka, mama anaona ni kama nimepitia hiyo mafuli kwa kupenda na mziko ndiye imepita naye. Sasa mimi ningependa hii soko iundwe ikue juu ndio tukikuja na mziko tunaingia direct kwa soko abana kukusa mafuli ya mama. Tutiagirire uko tugiakirwo kanyamu takaria ni ndirageta kanyamu tandu kanyamu kanini muno watara kinya andu aria mekuo ngirora nie ni kanyamu kanini koguo twagiye gwakirwo thoko yothe nigetha andu aria othe menja makorwo makuo na space guku. Ikari ni twakire shade ici citigarite na nigetha tukorwo twina strategy njaga ya thiini wa thoko ino ya Nyahururu. Oho no mugite wagi wa mai na coro thoko-ini ino ni imwe cia mathina maria makoretwo makigerera. Onjoria a thoko ya nyanya mwena wa Nyahururu meguthi na mbere na gutara hathara wona waki wa thoko ino wathie na mbere na gwikururia guku makihoya thirikari ya kaunti kuhanyukia waki uyu. Handu-ini ha Kameme TV de kaunti ya Laikipia Geto Waithira wa Kihara.